Leisha Tongou now being Natum Saigo really festive season you ring a pashalam kamin and saw the Saigo Ruivang interesting salagi gaji Janbao laka aka hangjupungai delay. Chia Ringui Scotland season 11 he Rungida Naila Kaira Ringui Scotland he Kachitana Katila Lay Salapai Ka Magatain Zangsa cover Hina Key Clay cover Iram Ringui later clay Dewdrops Gachi organization Hina Kum Gachita Iram Ringui Lui Panitwi Akaya Kasada Rung meeting the clay first week of March li every year Rung the clay state level talent hunt competition akane Jaina season 11 tila next year 2026 we first week of March li Iram li Rung Yupamra Jaina Huibang the Ransang Maman Gaji prepare some Maman Gaji Sada Rada clay December day 30 li Christmas kala New Year Hui Amada Kili Food Fest come musical evening he Kwikasa delay Jaina abam na Iram Ringui li Sababamra Dungo high school ground yang gala adam na ngazinwe bungkani na hopogra Kala Food Fest come musical evening hiwi kam daya ningrin nava rada clay Ringui Scotland season 11 hili bung pami harda mayon shop kawai da yang runo ningruno kala lan hi ngarang sang maman gaji chiwi ningrini na sada clay ne kala gaknya sada nava ayar ngalewe na ramli Christmas runo New Year runo ungazang Panit now ungzang rida humping gala itum ramli bam de claybing ring pa kamthani na sam khang rock we adam chimang maning la ramwi fresh salagi na later clay organic salak hai hunting hanra shai khoi chiwe adam la kala itum music enjoy sa khang room yang chi celebrate sa khang room chiwi ningri ni na sa de clay ne jina program hili itum li interesting sala khai talented sala khai artist ko chung khana rang room bire athum bingji ning shang gang MOC redim ga pai winso jamroy kala shang mg athum bita de leide leye kala chili lang mai de la ithum na gdong na gthei talented sala khai kala gdong na ning chang Esme Singh Shaiza Miss Talented Friendship International yang analaga guest artist ada rang romire China kutong wang ring pa adam sala krei ji hi shit sangai kala jiling so da la exciting sala gai activities ko chung khala ranai de leye sada thui gai season den rashung da na thumna gdom ram mi khai sada are ra da clay Ringui Scotland season 11 hilila ka na thumna ka gdom mi laklo ka kala gdom ka mi sada ra da clay musical evening come array food fest sakita later clay he wang the ticket la sem shokai le jinan thumna hi lakha khimi laklo ticket we amani lakha paila kaina le single entry li nava rupees 299 aina le kala couples li nava 549 manga ina le jina na thumna ticket hi azingli contact details mi sa ke joina lakha contact sam bayre kala jililang medela jithong honra laga on the spot in lakha rakhui mi bayre bungkhani hoina open sam yogi jineyang jena itum December 30 thong hon sam rock se ringpa ina leishina zakmai the hungrum adam ji lakha khika lak se kala Chingzin hada itum enjoy sang room lak se ji la hangai kala na thum na laka video hi laka gobe na dang da yang kham yiwang ning shila gai rain thoming so naw hi laka kha share sa mi lak ro kala so naw shim khul li laka than laka ra mi ra sa lok lo chi la bonga ye psycho really just sam phung naw se